se ojina no lusu as a presidential candidate na honorable Kennedy Japan so lusu as a presidential candidate ya me MPP me ni MPP biem ma horo mensa me support MPP party biem in my life ma ko support gum me ye campaign ma different party trust me se ye nuanom se mbefa kwan we so e di division aba as a MPP party ni ma se hold dia ye wadwuma ye na e bayire rough e bayire papa because ba ume nipa so you're not na it doesn't mean say on can nipa ho and am say e was say MPP party ni de paper babont let babontin now yo mate e was say omutimi for so omuka e kire home sendoye na omufo so no let babontin be pachew say some statement no ko make yen e bogus emfaso bi ni so hweye nyan ma asantefo no bi omu kumase fo kwan o de akufo ado nam so party no leadership no hwe kwan a omu de akufo ado nam so na no me be ye video show e show yi ba o mia commission inner city road so a Ashanti region akufo ado aye dudu ana oboku show ye no akwa we studio wo say eye Lawrence na ye well Lawrence na ye akwan no ana asai ana ayale na kwan ye sha say 2020 na ye be commission 2022 we nye Jimmy we enye Jimmy ye the one day and a commission eye kwan wi nti 2020 na ke wo so mo ye kwan ni na wi no commission 2020 na enye Jimmy ekwan bia ye be ko hu bia ye o date aye de ma e bia ye de 1 year na be ye de 1.5 year na be ye de 6 months na be enye kwan ba ko zu omo kan bebre ne bom ana omo ye no mo wie no commission ye no sa abrantie ye wote wo so ohun hwe enye ono nko a ye nuanum kwasefo me nkasa santefo because nyamu na wasantefo omo kwa message so boy video a kire mo a obekasa ya me show sa video sensible or making sense there is no way ubeti makasa kwa we ya santini tie ntina me trust ya bo someone mo ka chense ko so powerful ka eni mo ko fo do no kana ababa na baby ya ti ko ma wo so wonya bibia wa santefo mo hwe abo aso kwa na utimi di be 2 hours na nwo bo se ba ne ko e wo toko from another to was here the 3 hours and now ko how the 35 minutes no wodu enya santefo mo toko enya wonyare Shabaka Tawasi, Kufo, who started a double road from Asafo, Amadia, Haribo Sea Brewery, Shadia Kufado, a Togo, and Waya Kwano, Yamuka, and then they say MPP for Nakasakura, Asante for Moya, Munimo, Amoya Waya, Kumasi International Airport, Kwabin Umawi, one for you. Obia we obia tibi anye mo so onye hwe okroma ene Akufo-Addo amotano no obi tibi ko tira radio sika se ona di free education ba sa ne kan kura Akufo-Addo na aba be Kumasi International Airport ene u ye Kumasi ni na u free obey London ba be Kumasi won ko fuck aka wa be accident wu Akufo-Addo nye hwe Kumasi MPP4 na mo ya awoye asomo ye den apa no what did 8 years ago? We did the Hawaii Ghana had the whole Ghana will be a baby. The whole airport number 1 free SHS. One district one for JBC. Said it. There was some boy who call a Venezuela, Japi Akromo, Paso, a bio, and yes, at the moment, Muntimi Kawi, one Sarah Suti, who could say a bio, who called you, a bio, Muka, Hawaii for Munya, before Moya, a Akufo-Addo Muka. Na muntie Jimini wezo. Muntie Jimini no. Mahu asantifo no difference e wo. Ye wo enipa papa a omo de omo dwene a omo hu sisi so na muntie kwa sempani wezo muntie. Muntie no. Muntie. Asa komoni na because social so data e ko so Ashanti region.
project because what? Central region. Project man. Oh, say I quite abandon some of most of them. Project is also abandoned. Project because what? Oh, the company is ready on president. Also, I'm born up in the Buas and from Guasafo. But some of the rules They say, oh, babe, me and one more Buas and from Guasafo. Oh, come one more Buas and from Guasafo. Because I'm from Guasafo. say on our things, right? Indeed, and no more than them high and every. Oh, cast was ordered now. Oh, I don't know, say, money me ya dinner. On so no sakrana me sister. Eye ni motive a odi kono mo sa odi betena ho. E de be kasa ye. So ati aso kan. O face asantifo ye nkwasiafo ohun. Ti aso mo kan. What video no? O be boa Dr. Baumia amwa be boa asantifo kwasia. Na mo face asantifo ye nkwasiafo ohun. E di project. Na muntie ye nua santini na ono so gina Kumasi. Comment you make here. You see difference. Ntina me make kasa me nka ne gina se asantefo. Ni mo binom. Ebinum te se sankrofo we ya. Wanom nsa sabre ne so hwa green. Ebi ani de sa akwa we nso aba. Nso on ye ni bewi. Wanom nsa na bara gbase no. A wadwen yo sa no. Pati ko sase mo ka. Ba nyo no nko a ye nyankrofo a che mensa bonsu nam krom. Omutisi krom. Se we na anom nsa na wo ka. Omutisi krom so mbabu no ekoye dede. Se swame akwan Kumasi Akufo-Addo nya hwe wo ho. Akufo-Addo enya hwe e wo ho. Batie ye nua na asemo ndo Kumasi ho awo. Wote asemo kekan. O se eye bunia ye ene aburo. Because onimpe fe se sa no ma we na akoso Kumasi. Ana nye Ashanti region no Kumasi nko na Ashanti region. Oka afanse obuase akwan. Obobo nkrokro bebe akwan. Obusa se sa ho ne de Togo ana say South Africa. But and then no the hamike see. But make statement be say o fe say Baumia no ebe obeka no obu asantifo kwase ana. He say Baumia yo tamfo e wo MPP party no. Baumia ene Akufo-Addo e yo tamfo kese e wo MPP party no. Me catch your play say now say Nana do mistake here. Ono any party members in be kura to atwene. Yes. Me na me catch you. Say Nana do nyo ni Baumia na ye tight e together. Ana ono ni align ekoye wan ayika bia Akufo-Addo ko. Because asantifo binum Kumasifo no binum now no etan Akufo-Addo ni akamfo achimfo to the stand say Akufo-Addo per se na kasa o take kunya so no esan so ya chimu ni ntino de obeyi bia wasase su bia no enform enyo fe enso mani until so be free so na omo align no abedi president o